Okey baik, apa khabar kamu semua? Ini dia barang padu sudah sampai, okey. Kali ni brand daripada Wukos model TS12, okey. Kategori lampu mini throw light, okey. Lampu dia kecil, saiz mini, okey. Boleh pergi hampir 500 meter dia punya throw light, okey. Dia punya maksimum lumen 1350, okey. Bateri 900 mAh. Alright, body full alloy aluminium. Ini dia geng, Wukos TS12. Alright, ini kategori lampu mini padu, okey, series padu. Tak payah banyak cakap, jom kita unboxing, okey. Wukos TS12, mantap geng. Let's go. Okey, ni dia punya barang. Kita buka dia punya kotak, okey. Macam biasalah dalam kotak dia punya manual, okey. Okey, dia punya tali lanyard, lepas tu dapat getah bulat ya, O-ring dia, kita panggil O-ring, ada sekali dalam ni, okey. Dia punya kabel, okey. Itu semua kita tolak tepi. Yang paling penting ini dia geng, dia punya lampu, okey. Tu dia geng, TS12 ya, padu ni. Body full alloy aluminium. Okey, body dia full alloy ya, full alloy. Bateri 900 mAh. Tengok bateri original dia. Nampak tu, 900 mAh, okey. Nampak tak? Padu geng, okey. Ada turbo mode sekali. Dia didatangkan dengan mode turbo bukan biasa-biasa ini lampu, okey. Siapa padu dia mesti grab punya lampu ni, okey. Cas macam biasa, kabel type C. Wukos TS12, alright. Jom kita on. Kita tengok padu tak padu. Ni dia punya saiz. Nampak, ambil jari, ukur. Tu dia punya saiz. Nampak? Kecil saja lampu ni, okey. Tapi padu geng, alright. Ni dia. Let's go, kita on. TS12 daripada Wukos. Okey geng, sekarang ni saya nak on lampu daripada Wukos ni, okey. TS12, okey. Lampu mini throw light, saiz kecil saja, okey. Sekarang tengok depan, saya nak on, okey. Wukos TS12. Let's go. Ini button on off dia dekat sini ya. Alright. Okey, jom kita on, okey. Tengok depan ya. Ini mode yang pertama. Ni mode paling slow ya. Mode pertama. Mode kedua. Tu dia geng. Ini mode yang kedua. Tengok tu betul-betul. Tekan lagi. Mode ketiga. Dia makin lama makin cerah, okey. Untuk mode turbo dia, tekan 2 kali, 1 2. Ini turbo mode dia. Memang terang benderang, okey. Ni lampu dia. TS12, kecil saja lampu dia, okey. Tu dia, dah 4 mode kan. Kita tekan 3 kali, 1 2 3. Tu dia strobe light. Mode kelima dia, okey. Kita tekan 2 kali, SOS light, mode ke-6, okey. Tu dia, kita tekan 2 kali, dia flash. Mode ke-7 dia. Padu tak padu? Ada 7 mode, okey. Ini lampu dia. Turbo mode, tekan button 2 kali ya. Macam ni kita tekan 2 kali, 1 2. Itu turbo mode dia. Okey, boleh pergi hampir 500 meter. Saiz kecil saja ni, okey. Tapi dia punya padu lain macam. Tu dia geng. Wukos TS12 ya. Lampu mini throw light. Okey, memang kecil. Kecil bukan sebarang kecil, tapi padu yang amat, okey. Ni dia geng. Jadi kalau berminat, terus tekan beg kuning dekat bawah. Okey, Wukos TS12. Padu geng, okey. Jangan tunggu lama-lama lagi. Tekan beg kuning dekat bawah sekarang. Alright. Teman gerak dulu. Assalamualaikum.